رزدار ابراهیم دمت خوش به انجام لدارخستنا و اپراسیون دهندری کامپا هولی چه بو به تایبەتی ددەمەکە وهاده دەستپێکی دەم باش ji بەوەش بۆ تەماشەوانارە بڕاستی پشتی هەلوشاندنا ڕێژیما ئەسەد سووریێ و êrişê dewleta dakirker ya Tirkiye ser heremê gelek şaneyên razayî lev tevgerê xwe di hindirê Sûriyê de taybet Bakur û Rojhilatê Sûriye zêde kirin gelek şaneyên razayî gelek hecamatê xwe ser alanê zêde kirin gorî wê ew hilweşandina Esed Sûriyeyê da wek quwet li Daişê di hindirê muxeyyem de gê êrişê xwe zêde bike gê şaneyê xwenî razayî xurt bike di encamê wê jî de ew hemlaya temşîtê di hindirê muxeyyemê holê de û berî demekê jî li muxeyyemê roj hatir daxistin ew encamê wê bû gê ew hemle berdewam bibin ew hemle jî dijî şaneyê razayî û ew tanzîma Daişê di hindirê muxeyyem de di hindirê muxeyyemata de xwe xurt bikin em ji bo wê jî dijî wê derdikevin û em tim û daîm jî hemlatê menî bi vî hawî berdewamin heta gê Daişê bi şekilekî dawî bi şekilekî nîhaî bêşkenandin em ji bo wê jî tim û daîm jî amedin. Rêzdar İbrahim mirov dikare piştî li darxistina van operasyonan bi taybetî te jî behsa kampa roj kir eroha kampa holê mirov dikare bêje metirsî ji holê hata rakirin Ana piştî ev hemla çi bûye yani em nikarin bêjin êrişê Daişê ya em bêjin rêxistina Daişê gê bi dawî bûye em nikarin tişekî wilo elan bikin Daeş hîn xwe rêxistin dike Daeş wek me got piştî hilweşandina rejîma Esedê daha xurttir bûye bi piştgiriya dewleta Tirkiye dakirker ji bo wê jî gerek em wilo nebêjin gerek em bi rêxistinî em rêxistina xwe xurt bikin û em bi alîkariya milletê xwe em tim û daîm em dijî vê şaneya û gerek hemlatê me jî ji xwe hemlatê me jî berdewamin ji bo şikanandina Daeş. Di nava daxuyaniya hêzin asayişê de dibêje bîst çeta hatine girtin di nava kampê de herûha hejmareke çek û cebilxane jî li gel wan hatiye dîtin destê van bîst çeteyan di çi bûyeran de li Bakur Rojhilatê Sûriyê hebû. Rast e di encamê vê temşîtê de gelek çek û cebilxane hatin girtin qederek ji şaneyên razayî yê hindir û yê ji derve jî hatin girtin ev çek û cebxaneyê hatin girtin di hindirê muxeyyem de û ji dervê muxeyyem de jî ew jî geşt wek em bêjin ji bo şaneyên razayî xwe xurt bikin û êrîş zêde bikin ser heremê û ser muxeyyemê holê wek hûn zanî jî berî demekê jî ew qes dixwestin gelekî malbatê çeta ji hindirê muxeyyem bidin revandin ew giş hazirtî bûn di encama vê hemlê de ew tiştê di ser difikirîn ew giş hatin şikanandin û gelek çek û cebilxane jî hatin girtin û gelek şaneyên razanî jî hatine girtin. Belê niha eqûbeta van bîst çeteyên got hatine girtin ji hêla we bi mesîrê wa eqûbeta wa niha çawayî li kurin lêpirsîn di derheqê wa tên kirin gelo. Ana tiştekî tebîî yani xta ev şaneyên razayî çete ne tên girtin hinek çete bi xwe Daişin hinek bi xwe jî alîkarê Daişin ew kesana jî derbasî tehqîqîkê dibin derbasî lêpirsînekê dibin encamê wan ê peşerojiyê jî çi ye yani ew tiştana giş di hindirê tehqîq tê zelal kirin û tên encam kirin. Belê Birêz İbrahim tu dizanî çima Musa got ji ber got evena wek şebekeyekê in yani li herêmê
تکلیه و بگله کسار هنن او کساناو جی امجوار دبیجن شانین رازایی یعنی شانین بشارتی نند نوا جواکه دنن تف دگرن آلیکاری باردکن دما گولی پرسین در حق واناتین کرن ایدیل خام کرتین به تکلیه و بکر هیه جودابونا و اپراسیون بریان ها گو هاتم درخستن تدید اویا اپراسیون پنجابو گو سر 5 سالان لکامپا هولیت درخستن جودابونا و اپراسیون دن چه بو؟ راست انا في اوبراسيون بينجاي دهندري مخيمه هوليده براستي انج جودابونا وي وقت مگو دسپيكي رژيما اسد بيشتي هلوشاندناوي او ايريشي دولتا تركيا داكر كر سر هرمي تشيبو زيده لفو تفجري وان شاي رازاي وداعش دمنطقه دي بشكل جشتي تشيبو قالك يعني بيجن قالك دستك او ام بيجن قالك تشيك وجبل خانه ريجيمي كتن دستي داعش دي او تشيك وجبل خانه جي دي اعلان دي هاتن وشارتن اجبو قد دمي بيج دي قالك ايريش وهناك مخططات قريش السر منطقي بدن ما شاندن يعني جدرفي ام بيجن جدرفي حملات بري او حملات مخيمه هوليد هاتي ما شاندن اف مخيمه اف حملايا بير مهم بو بير جرينج بو جبويجي قالك شانيه وان بلا بون دهندري مخيم دجي وجدرفي مخيم دجي تشيك وجبل خانه جوك مگو كتن دستي چتاده وتشيك وجبل خانه وانجي بير بونه جبويجي قالكي مهم بو قالكي جرين بو اف حمله هات ما شاندن بله بریانها او اپراسیون گو دهاتن درخستن کسن ایزیدی بتایبتی دهاتن رزگار کرن جهلا و قد مد داخویانی ده تشتکی وسط به اپراسیون ندید گلو براستی اف تشتایا بدایی بوید کامپا هولیده ای سیر کرنا هن کسایتن دن وك وندزانن ملتي من يزيدي وقالك جواني ما وكاتشي من يزيدي كاتن دستي تشتاده قدرك جوان خورت و كاتشي مجيد هندري مخيمه هوليده براستي جي هاتن ناسكرين و تسليمي جهات مختاج جيبون دفي حمله ده تشتكي له نهاتي ديتن طبي قوتي ما وهزي ما وريفبريا مخيم دناف لفو تفجيري دانش بو في مسألة بله هرچی قاسی دسپیکی جیت بحث رژیم بعث کر ام تخوازن جاره کدن فوکسی با ویژن سر به مجاری بکتنا رژیم اسد یعنی به لوشاندن آوی شانین بشارتین داعش جنوب بتایبتی لچولستان سوریه تدمره و حطانی دوره دیرا زوره بتایبتی لبو تبگره و زیده بو گلو تنه به لوشاندن رژیم شانین داعش زندی دبن یانجی به ایریشن هند دولتین در دوره جی وقت می دسپیک آنی سر زمان پشتی هلوشاندن اسده پشتی هلوشاندن رژیم بعث سوریه دها خورتر قوت داعش گرت دروی ویجی بلی ویجی ایریشن سر هرمه چی بون آلیه ترکیه ده آلیه چته و او جی دستک دا داعشی خوب جی بکه و داعشی جی شانه خانی رازایی دهندره آلانه ده دهندره باجار باکرو رجلات سوری ده خوب جی بکن و گلک مخططات جی بکنش بو ایریش بکن سر مدنیا و سر مخیمات بله گریدای وی که شخوا گلک خالین رژیم یه گوته دبون به هلوشاندن رژیم داعش دست خودانی سروانا لچولستان تدمره اوی کایج هشت گو داعش جنوب خورد به و زندی به یعنی امورن سر دوسیایا کامپا هوله و والا کرنا وی به تایبتی وان دم داویه ده ام کارم بیژن یعنی کامپا هوله جنوب ته والا کرن به تایبتی کسن پنابر واندشینن عراقی ونج بو به که چید بیژن راست دمکی درجه و تمو دايم جي ام باندكين باني دولتين افنا تويدكين كي حركس كي بي وملاتي خواج هندري مخيم ده بكشينين اف دمك دريج ملاتي
ام بيجن اد مخيمه هوليده اجريداي عراقي ام بيجن ملتي عراقي جلك جوان فاجريان جواري خو قسمه كي مزن هين ماي او جي بردوامه چونواني عراقي وكيد بانغا مجي جبو دولتي نافنتوي جي حريك جوان جبين او ملتي خو او ام بيجن مواطنين خو اد هندري مخيمه هوليده ببين جمخ بله يعني از خوازم امويه كشتن از بكم بتايبتي كسين جو نواري دكن يعني هر قاسي اف مجاريه جريداي ريبريا كامبا هوليجي له هلبت اگاهي وجي جواهنن اف كسي جو تندر خستن جي كامبا هولي قد گومان سرواتنا دستي واپاقج يعني مروف دكاري بيجي ايدي ساغلم بون جي فكره داعشي يعني امكارن في بيجن مخيمه هولي بالشكل جشتي ام نكارن بيجن فكره داعش تسري وادي طبعا قسمك جوان قسمك عراقيه وكون زانن قالك في زانه في زين مهاجراتي في زين شتانه مالباتي شتانه افي درد كافنجي بير لي برسين جهات مني مختص جهات مني امني سرفان كساتي كرن يعني بشكل عشوائي اف كسانه در ناكفن بشكل تنظيمي بشكل امني اف كسانه بالدوسيايوان بشكل رسمي درت كفن درن باجارخ بله يعني شخوا شش بشه کامپینن وکه فرمانداری گشتیا هزن اپراسیونا دهندری کامپا هولیده تدبینه بشه هری خطر د کامپی د کیجان بشه حري خطر او ام بيجن فيزا حري خطر دهندري مخيمه هولد او فيزا مهاجرات ايجرد بيجن چما او يا هري خطر حري خطر او قشتي مالباتين شطانه يعني جيش ام بيجن هناك اج مغربيين اج فرنسايين اج بريطاني يعني جيش جنسيات اجنبيه وهناك جوانجي جنسيات عربي جي تيدنه او خطرترن فكر داعشي براستيجي فكر داعشي دفي مخيمه هولده زيادات به جبويجي يا حري خطرتر فكره دنافوان جيان دبه فكره دنافوان دي بلاد به ذاتن او مخيم وك ما جو فيز قالك فيز تيدهنه وبراني يا خطري مخيمه او ام بيجن فيزي اي مهاجراتي او بشه گوتا گوت يعني فيزا گوتا گوت بشين مهاجراتا گو نافليتكن هجمارا و مروف دکار بیجه چی قاسه يعني وك هجمار دناوا دستي ودهن هاون بمره بحار بكن يعني او هجمار ازبارم اف بيرز جريداي ريفبريا كامبي ريفبريا خسر وريفبريا مخيمه يعني ام بيجن صدي انا كارم اشتر هجماري كي نت بكم بله داويه ده تتخاصه چی بیجه پشتی گو و او اپراسیون بداوی کر اون تخوازن چه جگل هرمر بیجن بتایبتی لدردورا کامپی يعني از خوازم نتنج ملت هواردورا كامبير تنه بيجم از خوازم اش حمه ملت باكر و روجلات سوري و سوريا شانه رازاي لف تفجير وان زيدانه خو بجيدكن ام هيفدارن اش ملت خو ج بقوات مني امنيره علي كاربن چت تشتكي ام بيجن مشبوه تشتكي ام بيجن برچاف ملتي ما ببينه سر رقم هيزي او لكاريا هندرين بري بيلي كرنه جرك بشكل مباشر بوار تواصل بكن وكي دجي اف حمله في داوي شبو حمله بينجا يا مخيمه هولي نه حمله داوي جي وي حمله ما بردوام بن وبردوام بنجي حتى كام داعش بداوي بكن ورهي ويني عرديجي ام درخن برا ملتي ما راحت به ام تمو دايم شافو روج ام شيارن وام ناهلن ام بيجن كجي اولهيه به ملتي مجيب اولهيه به هرمي بشكل اولهيه به هرمي بشكل بله فرمانداری گشتی هزن اپراسیونا کامپا هولی ابراهیم شیخو گلک سپاس لسربان خواندنا و پاروکرنا بان آگاهی گوت مره پاروکرن سپاس خوش